تماشاوانên hêjam derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Welîd Çolî çavderê siyasî em dê li gel li ser hebûna Îranê li Sûriye metirsiyên wê li ser paşa Rojavî welatî jî biaxefin. Dembaş kekê Welîd kek Welîd niha hebûna Îranê ya balkê jî got niha li Hesekê li Qamişlo gencan tevlî lîvaya Fatîmiyûn dike. Li ser erdê ev yek çawatên nirxandin xwendina te ji bo vê yekê çi ye? Ev çalakî dikarin encamên çawa li ser erdê pêk bînin kekê Welîd. Dem baş Slavorês ji we rewş temaşevanê wê hêjar. Yani wek em dizanin hebûna Îranê Sûriyeyê bi nisbetî ji Îranê hebûn û tunebûn e Îran wa dinar. Yani şer'a Îranî him jî rêveberiya Îranê li Sûriyê dinarin asas wek muqataakê ya jî wek îyaletekê ji îyaletê Îranê lê dinarin. Ku ew îyalet ji destê wê naderkeve yani etîbar dikin wê Tehranê ji destê wê naderkeve. Vê nerînê lê dinarin û li ser vê stratejiyê jî esasen di Sûriyê dikar dikin. Şixwe em tev dizanin yani hebûna Îranê belkî yani ji 2013 û vir di bêtir balkêş bû yani bêtir hat xuyanê kirin bêtir milîşiyatê wê na bêtir xwe eşkere kirin di Sûriye giştî di bêtir di hindirê Sûriyê di daxilê Sûriyê di derdorî Helebê li derdorê Şamê li başûrê Sûriyê yani herêma derayê wan de ra piştî şixwe em wek em dizanin 2018 yani xistina Daişê li aliyê Rojavayê Feratê serdestê Rusyayê û artêşa Sûriyê yani bêtir tedî ew Îran di wir di derfet istet yani taybet di herêmên Ebu Kemalê de di wê herêmê de yani hêzên xwe tê gelkî tê xort kirin. Hêdî Îran yani di firset di cîkî dijî dîş xwe istent di taybet ji 2020 destpêka 2020 got biryarên Amerîka dan him ji zîîfkirina artêşa xwe di vê dekê kişandina beşekî ji artêşa xwe ji Rojhilatî Feratê Îranê jî derfetek stend ew jî wek Tirkiye derfetek stend ku karibe tê de hêzê xwe bicî bike. Niha yani armanca wê ev e ku bêtir yani çalakiyek ku bikin bi ji aliyê civakî de bêtir wê rolek wê wilo heye yani eşaira de dehfîne bi aliyê ew de ku yani neqebûlkirina rêveberiya xwe ser li vê de ya çemberî rêveberiya xwe ser li vê de bisekin ji alîkî de û ji aliyê de jî hêzên xwe eskerî hin li aliyê sînorê Iraqê zêde dike û him jî di herêmê Hesekê de yani bi aliyê Qamiş Kekê Welîd min dixweste ez vê pirsê bikim niha 250 genç ê ku derbasî lêwaya Fatîmiyûn kirine. Bêguman 250 hejmarekî gelek zêde li Hesekê li Qamişlo gelo ev yek dikarî çi matirsiyê ji bo Rojavayê Kurdistanê peyda bike keke Welîd pêşbîniyê te çi ne di vî warê de? Yani me xeteriya Îranê tim heye. Îran jî beşekî wek nerînê wê najînin dûrî nerînê Tirkiyeyê jî bi meselê yani pirzgirêka Kurd ya jî destkeftê Kurd Rojhilatî Feratê ya ji Bakurê Sûriyê de. Aynê wê nerînê lê dinere bêtir nerîna wê yanî çawayî bi tensîq nîzamê rejîmê rênayî. Ji xwe asas zêdekirina artêşa Îranê de divan herêma de wê asas tesîrekê wê bike yani tesîrekê wê rolek gelkî xirab wê bilîze. Ji bo wê jî em dibînin yani heta siyaseta Amerîka û tehalifê xwe jî belkî siyaseta wê leşkerî hinkî bêtir têj dandin him meselê lojîstîk li vê de zêde dike lojîstîka eskerî him zêde dike him jî nuqatê xwe ya jî tedî ew dewriyatê xwe bêtir dikesifîne û bêtir dixwaze dextê lê bike ku Îran yani rêkê lê bigire ku Îranê yani zêdeyî wilo yani zêdeyî ev hecmê guheyî gavê xwe ra nedî ya jî heta vî sînorî bisekinîne. û ev hebûna wê na asas yani bêtir di murabba emnî de bû yani ev hebûna Îranê di murabba emnî de bû wek mufewidekî wê na jî hebûn ew mufewid jî yani rola xwe dilîze wek çawa mufewidekî Rûsî li vê dekê rola xwe dilîze ew jî rola xwe dilîze dirê murabbaatê emnî de. Kekê Welîd arman ji van çalakiyên Îranê çi ne û rêveberiya xwe ser ku niha
حیزا اولی یا روجاوای کردستانی جی دبن دستی ویده گلو نزیکاهیا وان چیه لبرانبری وان چالاکین ایران لبو تفگرا ایرانی لسر هرده و بگومان یعنی ریوبریا خسر یا جهازین ریوبریا خسر و کهزین اسایشه یا جهازین قصده به اساس یعنی اوجی او توی در فتا او قاربن ایران یا جهازین ایرانی یا میلیشیات ایرانی تید قاربن راحتیا خبستین او در فت نداندی یعنی ایران دیسی جوک مگوت دندره وقت به چارچوبا مربعات امنی دنه زیده وینا تدر کتنی وینا تو چالاکی وینا تنه چالاکی وینا دبان مربعات دگونده گودبن باندورا یا جی دبن اوا رژیم دنه یعنی دبن حکم مربعات رژیم دنه او گوندانا کسایتنی تدی گریداین به عشائر عربی و وان کسایتا ایکش برید اساس او کسایت او میلیشیات کو هبون سیدیما گشیر بیجن هزن او یک تدی دفاع وطنی جرد بیجن بهتر ایرانی او علی خود کشاندنه بهتر ایک پرسگری قادر تخینین اون یعنی اب بیارک بید اوید قامش تو اساس چه بو تصحیحا قد قامش تو چه بو دو ارتا یعنی اسایش دو ارتا هزن رژیم دش خو ایک بهتر چالاک بو علی خراب کرنه اف هز بون اف هزیش خو امر ایرانی بو یعنی ایران دخوازی دریا وان هزار گو یعنی به هرمتی خدس خود و هم جی هرمن یعنی وقت به هزن هزا امریکی ورد لواز بک و هزا تحالف ورد لواز بک که ولید من خص از وی که بزنم نها دسی برا وان کریارن کو ام نها بحث کن لبو تفگرین ایرانی ام بحث کن ل سوچی دمک نیسیک ده پشتی چند روزا پازدهمین گرا آستانه دست پیدا کرد دیسه آلی وان ولاتین گارانتیکار و گلوم اف ولاتین گارانتیکار لسر عرده ده حولاوی که دنکم هیچ که لشکری لسر عرده پیک بینن دوی درباره ده نه یعنی او زانه یعنی اف هزگ ام دبیشن و که ابک مانا قلاوانا کر یعنی اف هزانا شی دسپیک د اساس یعنی 2013 اف هزانا چیکرنه و اف زیده وی گاوی خو یعنی ترسی وینا اف هزانا بکی لواز بون یعنی پر جوان هزا اساسا جوان پرچه بون در کتنش دربه یعنی هنک جوان حتی تبلی هزین قصد بون یعنی اف هزانا یعنی تند به چارچوبه دنه چارچوبه مربعات امیدن جبوه ترولاوینا جد نسر عشاري عربي جهنه ونسر يعني هرمي يعني وق باجار جديد وق باجار قامش تو بيان اي حسك به يعني في حردو باجارك تدي بيتر او تد حاضر تد هن وهبونا وان تدي طبعا هردو باجارات جي او رولاواني يقولوا جرانت تني رولاوانا يعني خراب كرنه يعني بلبلا چيدك يعني مثلا دجينا جد و تقينا كي چيكن و بابج دوري كيش دوري اسايشي حاجز كيش حواجز اسايشي هو بلبلا كي چيكن او جيش خو يعني آس تكيد تي چاره سره کرن يعني او دگي آس يعني امكاني هي امكاني پر گو قاربن وان تجاوزات وانا سينوره کی جردين اجدر بي بناج تشتي گو تگو حتى الصوت شي او كسايت كل صوت شي حاضر بون بري انا جي حاضر بون و یک تدي يعني کرن و كرنفاله كي سر آستا سوريا بوينا بي بان کرن او جي انجام دا کو يعني براسي جي نه یک تمثيلا سوريا بك بشتيجي يا حتى تمثيلها يعني ايك جويده جي دركتون وشغي بشداري وينابون كسي يقولوا بيجي بالكيش بون ياجي او كسي يقول كار رولاوان ناف جواك يذهبون حتى جواكا عربي دي جواكا يعني دردوري وينادي يعني او رولاوانا قريب وانا صوت شي بسرخستانا تنبو او رول تنبو يعني بانجام اساس چی صوت شي گو چیجی به بدویناده و دوی آسته ده يعني نه زیده وینا بله سپاس بوده ولی چوری چاپ دری سیاسی کوش قامشلو ترگل سپاس